Lovačka sekcija Ljutovnica Klatičevo-Kalimanići na Sretenje 15. februara organizuje hajku na lisicu i šakala. Skup lovaca će biti od 7 do 8 časova ispred Lovačkog doma u Ljutovnici, odakle će krenuti u lov na ove predatore. To je naša druga hajka na predatore. Otkad postojimo, hajku organizuje Lovačka sekcija Ljutovnica Klatičevo-Kalimanići. Pripadamo lovačkom društvu Tako. Željeli bismo da opet ponovimo jednu hajku smo već organizovali i opet je na Sretenje. To je praznik i u firmama i verski praznik i koristimo priliku da organizujemo tu hajku. Pa pozivamo ovom prilikom kolege lovce da se odazovu, da dođu, da lovimo, da posle lova uživamo u druženju i da se proveselimo, da ručamo i tako. Nakon završenog lova planirano je druženje i ručak u restoranu Šumadinac. Iz Ljutovničke lovačke sekcije dodaju da će se birati najlepša lisica i najbolji strelac, za što će biti dodeljene prigodne nagrade.